Rahim Production. کامرا گیرونه یا؟ او رفته سایزافیس. سلام علیکم دوستان. اینک تماشابینان عزیز ما حضور داریم در ناحیه رودکی در بیمارخانه رویی. حالا میریم سوال جواب میکنیم. رفتیم. بیا. السلام علیکم. و علیکم السلام. سر دکتر در کابینت چه یا؟ کابینت سر دکتر در کره. کدام شه؟ نشان بده. باز بده. ماشین نمی‌دونم. یا کارش کردن دکتر. سر دکتر. بیا اخلاقی. بیا اخلاقی. اخلاقی. بیا خلاقی. ای بچه ما در کابینت سر دکتر در کره. من نشانت می‌خوام. این سیس رفته نشان میکنه کجا در؟ راست به جشنواره من بیام. بیا اخلاق بیا. بیا. ای بچه کابینت سر دکتر ما در کره. کابینت سر دکتر نشون بده. ها. بیا جا. کابینت سر دکتر در کره. ها خی. ای بچه تزش میگه سیونکا رفته است اینجا. بیا قدم بیا. آداش که اینا کابینت سر دکتر. احسان نخواه یا آدمای سالم ایک دیوانه پرسه من خمان که در بیمارخانه یه دوری در که بیا همه در دوره نداره در کل میکنم بیتون السلام علیکم السلام علیکم بیتون هدر قدمتون مرام بیتون دخوشن وای کانال راهیم پرودکشن آمدگی خوش آمدیتون بیتون من همشینتون باشدون خوش آمدیتون اکدون کانال بودی ای راهیم پرودکشن قدمتون مسرقه شینتون دکتر جان اگر وقت شما را نگیریم ما یک کمی ایمی درباره بیماری ها معلومات میدادین ما در خوش تمام شینتون زنده باشد شینتون حاضر همیشه گازده میمونه اونقدر که کار کیندش نیه شما کانالی کجا گفتین؟ ای کانال راهیم پرودکشن راهیم پرودکشن می؟ بله دیروز یک تا آمده بود راهیم پرو گفتنی یک تیک آمده بود وای کس بچی نفت دست اپیراترش احسان دست احسان بچی نفت شناس شما هر جا که دادر میده چی میمای؟ وای دادری راهیم های بله بسیار انسان نفت دست آمد وای کرد یک تا برنامه چه کرد یک دو تا دوریش سنجدیم یا پانسون سیدم رفت به حد انسان نفت شما من اکنون نصیب باشد یک نیم چی باید بکنید تانتومی جوی نولوز چون بوده پارتی مایلاش می گم ما با گم میرسه ابولوز آنگزده ما همراه دکتر جان وقت شما را ما نگیریم خیلی همی کمه درباره همی بیماری ها درباره ویات کسایی روی اینجا بیمارخانه روی که درباره بیماری ها بله چیز شما با معلومات در کن درباره چیز وای در کن درباره ای که مثال بیماری روحی هستن شما یعنی که برنامه جنبسته هفتتون وای درباره شفا یافتگان بله با کدام سبب شفا می‌یابند چه خیلی کردن تجربه کاری ما شما وای کردن بله خوش این چی نام دوشه این کس؟ این احسان این هم احسانیه نه دو هم کن هر چی احسانیه نه وای جون انا کن شما سوال تیتون من جواب تیم شما سوالاتون چیز بود چه خیلی تجربه کاری کردی همین بیماری روحیش تمام کرده گوشی میکنه اگزمین میگیریم بله با کدام سبب با کدام چه شفا جواب تیم تیار میشون من تیار شما تیار خیلی دکتر جان این های دایجه بسته بیزاقش میکنم بله شما مرحمت نخدم جملت رفتیم دکتر جان شما میگفتن که مقصد کسل روحی هستن بیمارن اما بیمار با کدام سبب شفا می‌یابند خوش بینندگان عزیز خواهر محترم سلام اول عرض میکنم با کانال راهیم پرودکشن شما تا سپس یعنی شما گفتنی که ما چطور کسلی های بیماری های روحیه تبابت کرده شفا یافتنشون چخیل میفهمیم و بسیار میکنیم همونطوری این خیلی که باشد تجربی ما لیچینی میکنیم
нағз нигоҳбин мекунем ҳамеш нағз ки шуд бемора санҷишба мегирем охир ба экзамен мегӯм русишкатӣ ҳамуна экзамен мегӯем экзамен ба гузашт мо ба касе ҷавоб медиҳем экзамени мо масалан мо як ваная приоб мекунем вана астку ҳамон ҳамуна якта об вана дорем лабораторни ҳамуна приоб мекунем як стакан мемонем ҳамту стакана мемонем баъд ҳамин ту қошиқча мемонем баъд месанҷим дар кувайоя кани ҳушёр будегиша кадомиш сол шудегиша баъд мегӯем ҳамуна ваная обаша холӣ кардан дар кор ана касе ки агар ҳамин қошиқча кати холӣ кунад яъне саломатиш бад чун вай лошка кати яъне вай ҳамон лошка кати холӣ кардан намешавад ку вай саломатиш бад агар ки бақал кати холӣ кунад яъне ки бемор шифо ёфтагӣ яъне ки шифо ёфта ҷавоб метен мерам ҳамихел нафаҳмед як бори дига гӯтон масалан ҳозир шумо гуфтен агар қошиқча кати мақсад холӣ кунанд састанаш нағз не бемор агар бакал кати холӣ кунанд яъне састанаш нағз бемор шифо ёфтагӣ ҷавоб метен мерам ин фикри одами солим фикри шумо яъне ки бемор шифо ёфтагӣ яъне фикри ман шумо фикросед охи ҳозир мақсад қошиқча гуфтен шумо агар бакал кати холӣ кунанд яъне ки шифо ёфтагӣ бемор шумо подозрение баку акун шумо гуфтане ки шумо мешудед ҷои баёнба бакал кати холӣ мекардед сайёраҷон сайёра вай эҳсонҷон шумо бакал кати холӣ мекардед ё қошиқча кати мода фарқш набуд сайёраҷон ин ду каса рӯи хат багид беморои нав ино ино як беморхони моваҷон кун охир шумо бемор вайҷон шумо як сардоратон аму репродакшн назарзем ваям личенит кардан накун личит кардан накун шумо бемор будагӣ духтор мо инҷа ба ягон сабаб наомадем мо бемор нестем шумо мегӯед бемор нестем шумо касали рӯи гузарондед ку гуфтем ку қошиқча кади одами бемор яъне вазъияташ вазбин аз ақл вапше бегона стакан кати оба холӣ мекардагинам инам тожи девона дуюм состояние степени ба оба чӣ хел холӣ мекунанд одами бо ақл ки бошад оба аз вана на ба қошиқча на ба стакан балки ҳамон даҳнаки ҳамон ба вой мекунад об худаш мебуравад чӣ сағирои шумрӯе бо сагшона тарафи ман мекунанд ҳозир бе ман биём нишонат метим кати ҳамун сагат ягон одами гап гузара зизетш медозем қош қош ҳаморнисо апа биё морнисонам надорам моҳнисонам дорам мебаша апай моҳнисо забоним яки вашида одат карда нағзедам саҷо хубе ита ба қаҳр омадӣ читари сагай бо чо кадай ҳамун бачаҳотон аз саготонда ганда дина ман гузаштаста будам сагтона тарафи ман кард почама газидай иқа ки диден дар хони ман шавҳарам нестай ба дига ҳами саготона тарафи ман фастодан нагире мебахши анга ака шумо гандагӣ чӣ дар кор аки анга ҳоли бастан гандагӣ анака гандагира мебина ина бин бо да ҳамҷа бачаҳот шиштиян бо ҳоз ягон зона ки бечораро фасфас мекунам саги девонат бо мегаза гавшоб қачам бу сагпагут ҳоли бема суда кати шумо не янгаҷон бесе янгаҷон ҳамин дар кор неста янга микору гӯш кина янгаҷон даста бигайдан янгаҷон я дақиқа ҳамсиё мефаҳмам мо ина ҳози ҳамин кора ман ҳал мекунам ҳамин як хеле мекунем дар дили шумо ғараз намона ҳамин чӣ меган ҳаққа ба ҳақдор мерасонум шумо ҳамин ором шавед ҳамсияҷон ягон кас уқои шумо поймон намекунад хаяк бачаҳои беақл да ёра моли адабшона метим ҳамсияҷон гӯш кина ҳамсияҷон ҳамин бачаҳои беақли ман сага фаз додана саг айпои шумо гирифт ана ҳеҷ гап не ҳозир ҳамаша ҳаққа ба ҳақдор мерасонем ман ҳамун сага зада пеш карда мебиёрум хада да ин пой саг мегазим мешин раст чо чӣ